Silo sakaZulu lunyazo leZulu bekunele maNazaretha onke siyalivusela egameni likaJesu. maNazaretha sesibusile nemthandazo ngoba na uya kuNkulunkulu uya ngetindlela tonke lithi livile Nkosi nasekufika ezulwini akukhala timpalambala ukhala emaciloko ukhale konke ukukhombisa injabulo yezulu. Ibonakele uNkulunkulu sovelula kumkhathisi wethu imandla bese niwafaka njengoba ngonile nigitha ngesindvu ukuhle ukuthi simkhonde uNkulunkulu ngaloko la sipha kona thina eAfrika. Siyabonga ke kakhulu ukubona lokho kusilethela umthandazo tibusiso eveni laKangwane. Siyati ukuthi lo senifikile livele eMaswati liyawusale libusisekile lisale likhula etintweni letinyenti indlondlobale emnothweni likhule liqine libonale ukuthi liba live njoba siphokophele ukuthi sibe live leliyawubikwa ngalelinye ilanga kuthiwa iFirst World. Ufika kuFirst World idingeka isupport nemthandazo longiwo la uthandazela ukuthi konke uhambe kahle ukuthi hawo bandla leMaNazaretha selisibekile kuNkulunkulu. Siyabonga kakhulu ngemusa longaka. maNazaretha bangibikele labo lenisebenza nabo labanibukile njengoba nelinyazo leZulu kuthi cha konke uhambe kahle nani niphatheke kahle lapha kithi eSwatini njengoba nibambisene kunalabalabala kithi eSwatini sekunalaba nababuya ngaphandle kuleli la kithi kepha nonke solo niphatheke kahle kakhulu
eSwatini siyakujabulela kakhulu lokho ngoba sifisa nembala nani inhlalo yenu ibe mnanzi ndothandaza ngemandla ngamakhulu konke kuhamba kahle Manazaretha ngiyati lokho ukuthi la lilungisiwe lelanga lenu lekwe ukuthi kuyoba kuleli viki lelitako le weekend nembala ungibikele uNyazi lesulu ukuthi lo msebenzi imbambambamba lomkhulu bota wendiwa kuleli viki lelitako kule weekend letako kepha ke ngalo ukuthi ngidabe ngingasekho ngisale ngathi ke kuleli viki leli kule weekend lena angisale nginibona nginivusela Manazaretha kepha ke lokhu akuvali Manazaretha uthi njoba ngibikele uNyazi lesulu ukuthi umsebenzi lomkhulu weManazaretha bowulele viki lelitako wale utokupha utothandaza kahle ngale weekend indlovukazi njoba itabe ikhona yona Manazaretha lokusho ukuthi ke kule weekend lentako nitawubonakala njengoba ndabe nipheleleka ngetingane lapha eManazaretha kepha senawati ukuthi noma nami ngiyabe ngikuletinye tiganga nemthandazo ndabe nginani inhlitiyo yami itabe inani uko konke lentabe ngikwenda ngabe nginani nami ngidabe nginthandazela ukuthi konke uhamba kahle ngikholwa ukuthi uNyazi lesulu nani Manazaretha ndawuqhubeka nesithandazele kahle konke uhambe kahle kakhulu uthi ngalamavi sibonga konke impilo lenhle nekunibona nje sibe kanjena sihlangene siAfrika sitogupha lusuku lokwadi ukuthi uNkulunkulu uyagunjula empilweni zabantu nani nje nilibandla leManazaretha nikhombisa ukuthi uNkulunkulu wakhe emasiko kubo babemkhulu ukuthi siyawuphila ngawo lapha lamasiko abekavela kuNkulunkulu liqobo lwakhe nawo nasibona nje libandla leManazaretha libambile livele lithandaza uNkulunkulu ngalobuve beAfrika siyakujabulela kakhulu lokho maba libandla leNazaretha sithi la libambe khona qhubekani nibambe njengoba niqine kakhulu ibandla leManazaretha lanze umoya wekufundzisa nalabangakalithola ithuba ukuthi ukonda uNkulunkulu umkhonda ngalendlela la kupha yona uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akabuki lokungakanani ubuka inhlitiyo yakho ukuthi inhlitiyo yakho iyavula into ukuthi angene ahlale la empilweni yakho Manazaretha Manazaretha ngawo lamagama lawa nathi sinifisela njengoba nisetawuhlala emalanga lapha kithi eSwatini sesivele silungisile lokho ukuthi eminyakeni lotako sitawulungisa kakhulu kube kuhle kakhulu njengoba nemalanga eminyakeni lotako utawunita benibulala lesiganga lapha kude nesiganga lesitawubonakala umtabe kugcwele eManazaretha siyathumisa kakhulu sithi siyabonga inkosi inibusise nonke Manazaretha What's
wasothona tilo netimbili nesinye besimpika bahloli nesinye besigaba emkhondweni zanyesha ingani kwabuye makhakamela makhakamela wakhakamela sikomo sikabheki sokunatebethe kwamanje abeka namvuki wasena babikela yeheni maswati ayethi wena waphakathi ingwenyama maNazaretha ingithuma ukuthi angiphakamise ukuthi iniphekele Nakukusi maNazaretha solonifikile ingwenyama yaniphekela ngako ke sesawukhutha lwandle phakathi elunganga sintana kulungile senda uqhubeka nisebenze kahle leli bandla leli ubelisihlamba nalo manje asibuyini asiphuke nalo phinde ibuye ke lijoyini yeah skosh baba skosh sifuyela ngempilo ngisena uqhubeka nemthandazo yeah ayindlo kwazi seyitawusale imnandi sesa ubona kahle nasenibuya usale niphatheka kahle konga Okay.
Ai,